Joe ablade abi chofile ifi wo dromo ochi ete isa ebani na wo ekon ni keji wo ba hese neken wake aye nkomo adwen o machine no pe wo ye nkomo ye bia ne no wo dwon ye wo na ekomeka wo kutukua mi ke wo habiana tambani nyele bani wo fele da ni wo ba wo modin ake oba hye oha onyemi no nyemi hu ahye aha enyemi cho bi ko ne batashi cho nyanyoko no ke like aye nkomo adwen be ehye ni ke bo yo ne anti ba ke ita tv en mumu facebook en we ke mi ye be e ke ngmen ikura lenche indi kinjona lemu e ke mi ye be facebook like I know ni amugi lemu e ke mi ye be ke me krokome Auntie Mary, ye la man fe for me. Le agency pe e kati be ke mi akọ machine e ke len gbo, e ke len wo, e ke len teshi. We wo tan be ni le wa ka woni kase mo ba hwe gbe no. Ni ngmene woni kase mo nwo ba kase ji ake. Wo ye afimili. Ni afimili ni wo yo abashin. Atuma. Afangma. Ashwe otatao ni ngmene opele jensi chokle nyempon efe dromo ake watashi ni wo yo sen ni wo ko ni bi ni teino ye shibamli ye ngadumomli ke efa humpo ke odadao no hwemo ni bi ni te ani wana ise ani wagbeshi te ibale haten afine no afine mi die nche ina inukpa ye biye wo ba susu le ken hicho nei bona fi wasafi keji afine ya lo jogba wasafi ye e ya le jogba ni o manje shere mo ke no ya ni yoshiban madumo ke fa kodada no hwemo afi gbogbe fa no imoni maye no twimo na he o chamie ngbeji ni bi jafrotu waya wonyemi no ni papo mingo ke wonyemi no akome e ba hyekoshi chike ba hyehye wo ba je le npo achonbo ni ke bo yen na yen gbe no iba chi wole Ghana trouble ni emiyo ha e wa waka woni kase mo ba hwe ben eche oje fen wole George ba wole shi ane waka bo yo bi e ko ba bi e pe ke shi ha itake kokro so be ni ko yo mi chake ha to afita ni e jake alo tena onu mango shida abo ake jina mugaji chele mune ubo mode akofo no cho ni beniga shikamo yo wonwo ni le bibiwe woke futu ni woke jaje e ke wan ya wo hin dan nke sanike moko be na yen ni le na sanfle pompo moko be o le fi o moko le fi o ka mo bi na gba be ka kecha keke fe eyemu sike boke bope oke okumo ba telie be no ele magbabo anu kwale yake e ba hin nwe wo ba tara hye wona fe ni waya wo hin ye woni kase momle yo eche abashin ye gan machine ni aduma afangma ni ashuo odadao mene waka oba kwe ni bi kome ni te no ye shibamli ekpapa ni yomli ne ye boawo ke efon ni wo ba sa wo je wo te amli wona fe wo sa afi ye ekabale na kaindon nyese shibani aba te ni bi te no e hatan ke klema yue mango shida okolo efe ni ko ja ke ka mi ko wo be ni tumu ye mo no kwale mango shida o ma shifensi ya ke le un ibomode ja ke bi pio fo ake gan sanwo na wo no anokwale ya fi ken klem ni
ina ni e can promote Ghana agbeni ma mo shida abo yeah ija ke nwa ke Ghana tumo ewa support be ko je shi oyin lo li joli do wa ko ko na lo njam ji wi po me lo shida abo wa ke oni je go wi ni still oyin mi yo kenke ma ya bi shiba afine shiba ji shiba ko ni ishani shishi yemi she yake lanteja weji money jonshi ni woche diji numo kankan ni lanteja we eyin okusun yin woche kankan alo numo kankan ko ke numo kankan be leji lanteja we wulo mo be la mo mi wo numo ola ke ye wo gan sipo ne no wo ke numo ha wulo mo ake wu amegbe nani wo ye ni me ni wo ke ha manche me ame solo ame solo imeje wo ko ke wo je mpe be ohe moko sen ye de ke mabla mi fi ti ake mi ka ke wulo mo ni shi leji se kwelo ni ji woche e wo woche woche kankan no yani afinish ba igbelewo inu e fi o odo wole ake tutu eni bi ku ke e different fi bi ane shi yan wole ake tutu e kusun ni o do na cha isa na fitiole anokwale mini jineke kusun ne wana ke shiba ke mo ma fa be pie aya ni unu eje yan wona wole ake no anokwale asani oya ke o ba ni unu ke ba no ifon ya wa ife yue mo pi but me una emi se ake mi na ifio ne but yani shian kunku me kwe no me shian ni kwe no pe je ake amo mi ga me kusun ko na me fio dani asani amefa no do polenje ametuya no afine chiba e4 nemi e4 jake ko kwe wo ye the way ni klala ne agbolo jogba ni ona line ne but I think that there is more room for improvement jake ke wo ke wo nkwe afini o shiba ja afini shiba ni kasemo pm ni ngbegbele mo time na ti wana ka ku se dana ke mu epe o yo ba na ke ka ya me pi wo kwa me no esa ni anokwale no se kuwe tando na bi na nya me una ke yes kusun elela ke tutu kusun efo because una ake afini ho no ni wo sha afin ke disi ona ke different ni ke wa ponu na ka wo ya back to ni bi ni tutu afio I think give afi for wa finish ba le efo na pa yes na gba bi ko me mi ni wa fi ada feature lo wo comment section wo na ni wo ba pa che me fine ke wo ye afaya ke am especially comment fe ni ba ya wo ye jo inche wo ke la ka me ya amele wo won wo receiving wo ma bomode akele ken na gba ibibi eni jepo ni atiti itan o ha ni to ebolo ke man bi ye anale bona fike wo yokota iku ni ekwe alo gulomoko ye iku ni ebutwe ye alo sen enyo lumo ekota iku ni amebutwe ye ameka seni ni ke amele wo yoko alo gulomoko e na metwa ikono ma ye gbeni ejioni ejani ibakama hin ekubi eji keji afi kusun da flache kusun be ni asani no fia mo kanu fia na passage ni o focus kusun da flache for pona yo o ke afi kusun ne keni bi ne fia asani passage ke oti wo comment section ne wa na ke wo fi life shedi wo fi life be fi na ke ni bi la ba na pi baba o eja ke wana ni wo yo yen kusun fe mo line ni ana bash ni ku me yen fo na me we ku me yen fo na me sha like ahun ku me po wana ke issue ba me te na me be and kin po comment yani if you like we are exposing wo he she realize that ke ji wo fa che wo no ji wo sha go be ke ji wo ke wo sha be okusun wana no I think that ke loji na gba ni me yo se ni una ke comment section na yo ake
there is no discipline in Kusum. Kusum and fear and fear for, but you don't see the discipline, the fear. Because you Kusum and fear be and Jack be any tumo no giri but bulle uha bulle ha Kusum and fear war cat afe Kusum of fear no Kusum and fear cagbina of your no your film boafi. When I buy comedy make a back conversations aside that of your no aside that no fian fine yo what ba leke phone ni allo phones ni wo ye ke wulo me ekome ke twoni ni ke bo yo ne bia ne ake bluetooth njo na ke wo ko ke tuwe wulo me baba ho ni nyefe ni ye ke din ne e ho ametuwe e ka me ko ni nye ya twoni mabia ke neke na agba na ni beje ba ani social media ni lo alo suban gbojoko na ya kokeba oye mo na ni oye egbelami kete ila ke oli neke sa ne eche ko choni sanjin baba wulo mo yin ami ta de wo nke che nke ni mi ye ni mi ta no ni pe in oye mo jake Tumobino Bluetooth ne afi needing. I have no problem with Bluetooth ne afi needing per se. She tumobino wono any market a flat Bluetooth are white BB na okay. She no ni can make that is me point jacket. Care Kusum feel ojibo me man be friend ko. And I like a year of you. The war Jimmy was an American but me na problem trying. Problem penny na jacket isa ni kamba majana mkeba isa kamba majana mkeba we share no you say fine especially ko buy ko ni neke mobile phones neke social media be ne bloggers ke bi ejeme isa no ji no ke passage kuni ke agbe Kusum na no sheshin am ke o use ko feel ke osumo no wo phone e ma te mu tun bi no wi aye white bi ni ke o to epo kemme kokwa kojo ba na ni iko white no wo mba ya oh I think jeme enwe ina wa anwele na no ni batumo ma ni kan ko ni ma situation am use wa do I think aga sana mekwe ime egbele mo eba chuchu ni bi ko ni wo mo nye fi ke he na me ya mo na di chaki no mi e jesa ke nyu ake ke na kani eton Kusum alo efite Kusum ina atomoko shikeji ni ba Kusum na alo ba ni chosemo na ba ke Kusum alo Kusum felo aye iba chaki ye ba sani akwe na sai because to be ni yesa ni baba wulo mo ni insurance ka kenwe ye ko ni debate ni I didn't really isumo ma pay attention to na kasane shi moko kemi fe debate gidi nkela ke is this na shwan di problem allo ye na shwan ye di problem allo mu ni shwan di problem e get sa ni bulo mo shwan ska don be like okay do ke won ye nsojo ni bulo mo ejeme they are shwan what you ska ani to mo ni lo e kwa mi di itache kwa mi ikona so nyan wo le ake e ko le ye ni ashwan ye Gina ba because ka wo yin hwaju a aso ameshka no ka rom a aso leska na eto oni mi nda mali che na wo ekwe ta fla che tumo bi no wiye ake ni din ka me ye inle ke silver ke jema wo jin etun ni I don't know I keep asking myself like anina kani eto ya ni Kusum e share lo ona ni e ba mu na ke nyeme cheme ona onupai ni lega Kusum keji saniku ibana ba manja namba we amedicate wo atose wo akaba fele akawe ni etumo ene yin gega na yi acho no ni wo ni ona kidi kede keni ho ni emi ko ni wo nke wo se ko atai go won wi e be woli shi cheme akwe bulo mo akwe me personally I have a whole lot of issues ni ke akewo wie mawi shi no ni pe ma fo no kuku pe jake ta flache
Ganfe, alu dangbe fe, wole ake ameji wo sofo. Ameji meni ameke motion. Kehawo mambi. Me wo ameni fi mo menkwe. Ke ameni fi mo yakpa afape keke yani eke shieba. Me wo won pache me five. Ta flache kume polisa anu wo na meje me. Won pa five. Bi ni wo ba ne won wo kase. Won wo se ye so ake nle shi ni ta na ekule wo sabatu noko. Alo abatu nyemi noko. Alo abatu nyan ko noko. Ni mu chosemoni na alo ni bi ni na mi makela ke ni afile ta afile ki skin na e ba fi mi age u normal na ka ya le lo ke nyemi topo mana ake no wa do amekwe ni amejaje ni bia wo amekwe ni amejaje ni bia wo ye hwe mo no gba asane emie okay e komeye ni esani wo lume ekomeya shi ameyaje me ekole na me ya je ne le ne amele iwo won ton le ken ni kase mo ne no wo che ametuese ake na me ya de gbe papa ke ha me sande bi mo ji ake ani esa ake gulomo aya pap ya dan mo he ne ya taje ne nudan ya ani esa ake usofo no ba ani esa ake ya danu mo he lo wan kase ni olake wo ameji wo nyenye lo bona wo gbapa modi ake amayin hia nda na mesole aloka me ya ikopolent amayin hia amanya ma slash bo shimi pi ake tamobeni aya danu mo he neta flat me ko me ye ni amanwe ko ba amemi wie de bi ni esa ani esa ake wulomo ya danu mo he alo wo wa woye hu ya danu mo he lo abe combine to me and to abe ke ti be ba shin iba asimo yi ona ke keji ta flat di basa bomo jibo eyan no ba ya basa di ate olu mi ju keji na be maputle ni ntashi ne wokola ke shomo ni njwe ya yi na ahwe na ka shomo yi olu mi ju ke mi ya eku ni the way ni mi ta na mi na ka he ma hi diwo inye makaka sana me aje alo sana mishi nke mba ogbo made san ni mi di eluma ni mba osofu ni di osomo chuno osofu ya eja ka kewo lomo ya osofu ejile ame ya wo game biwo ala kana kasani ni biye edamo wulo ma nope edamo wo ya nope luma efe ani esake ame ya danu mo he lo mi ta mo baje mi mi make point ake keji atubu no pape oni fe mu fa sa na ichake anu kwa lo fo cho no kwa ke mento ojimogo ni me nkwabu me sumo ni wo sa me tuntumo me nkwe o bla no bo na me ke ha me ya ke wo se ke na nkwe mi tu ashimashi yo ke awubo no pape ni bi biye ni eja uba na ke yes egule ya ba nya ni me nganya tash wotla sika to mi lumo alo ato mi manchepe da flache kemi ta nyi no nke nu ni asani ma chenye hia yes ni wo indoors ni wo nu woni ato mi lumo ni nu ewo akole mi personal life ni ani mi susuma mi shon ye mapa she because of je chaki ni je gbele iwo keji chuchukwu me phone ni camera mene me phone ni camera nokwane the wo ke atubulumo alo atubu manche whatever na atubu ona asa no le ake ni mpo na you manja no po yin ha bo onu me no this is a normal logic po e hawo gbe ma dey san po keta flache mama ta ma te niji wo president mama ta ma te first ko dey yo ni mene na wo le president e sure de wa ta ma te ni David wo gbe na ye
kaki na kan gbe na ha gbogbo mo le ncho no fia no esane chake because stop we na impe the gbe no no cho je gbe apa ni go in your say ake esane che me po ta flat ona me po ye gbe jinkoma no to mataba to mo a party ye gbe ni no because am ye ni ye manja no exactly nile lumoko ni because of the way ni ke man be your west money ka fe ni e ba chunji ejake ike maaye ojuba ke ba loki shinalele wa nye ke ba de batashi nuponi jinu o shi ate nupo esumo no ke me te bo yin batashi tumo 10 minutes 20 minutes 30 minutes ke te shi no na sa ne ke support bo e ke ke support ba e shi me because ona ke gboma de sajiwo ke ba won ba ke benu okele yo ewo iba shona ke ba at least we should discipline ourselves okay ene esa she won't feel because at least when someone will be an aka waka na ye the wash e ka feel to no ko ni ubi habit ni anale normal mini dash ni nego that there was last year na duma bile na duma no gbeke no mi na wo lo motapa na ike yi ke ni itaje wa look e do mi wa ejake mi meri ge ta shi epo ni boju emu no na yake asima wo lo motaje wo janche na pepepe sports ni yo ni je na me wo sport enzare awole se na tagbe ona ni na me fin do because ye ni ntake ye mo jina ye gbanda no tumo bi ni wo yo wo e bi ani won so la ge gan won pa fa ni gan wo ba fi no na san wo fi ni gan eyi wo ye bi e ake wo ba wie bona fe ni gan ahin eja ke gan ahin wo fin wo sande ni yo ye ne ke gbe no wo ba ya no ni wo ke woni kasemo ahin no shimo wo nyemi nu nwe e ba sheshi ni ji sozo e shin ane nche mi body manye manye papa ablabo ke o se shifen yo o je fen nje ojoba yo be ni kasemo no mi wo hie tamo boni nka akeshi wonkwe shiba ngmadumo efa agbene ko dada no hwemo ne afa ani shiba mi wona na agba efo manye ha wo mini wona no wasa afie nike wo fe na kan wo ba ya wo yin fe na kan ni na agba ni ba de wo ba fe le tempo na fe wasa afie wo ka pute na kan na agba mi nye no ba gbra mbaba ho echon e wo no ba hyehye won bia ke afi ne ngma na aduwe te onale ohaten ti wo le ke kwolo yin ko amashi TV mi anye fe mani eko dani maba yin mo no ma ake mo fi mo ni sawo alo mo fi mo ni sajole mo ke wo akehan la ke wo ha mak dumo pa ne no ma ke ma dumo shiban ma dumo ke ma fa jole mo ni yo mi fe wo kama wo te ni ji kankan ji lanteja we ni ami yo okay na kan shida ba la ke blema kusunwe e fele pepepe to blema benini wole ni afiole ina na agba pi wo ne ke wo kusun fe mo na mi na agba ko ya ke wo yi ke wo wulomo na agba ni yo kusun na fe mo mi ni wulomo ekume wo awo yi ekume na agba ji ni na ya me ni igba na waji keji atulaye srana nu wole bi na afiole ya kusun fe mo mi ona ke fe nya wo kwa ma ibuloi iji wo ne ka asrafo ke soja fo ni ka me no ni block football like duty wona be na me ni fe mo yo anokwale obanya o ka asrafo nyoku ehia na olele ojugba o kele slam pepe ekule afi owoku nopo sibeni mi ne ba wo ne ke so that tachete soja ta de ne e chaki o ke wo obu tele ni e ba ko ake nutu moni
wo nyeme kome kedia me laye mi na fe kusu no ba na ni moko kemuko shosho moko ni sa nke ko akete me alo wo numo ya meka hwe shi onake bibla po an wole ake no fia no ye be ato be ke ano fia no no kedia bale kusu fe mo be ami iyo yake isake ameti shemo ife gato afa alo ni bi kokro me ife na me fio kenma afa because wo fe wo la ke ne ke kusu fe mo ne de abo piyini less than akpe ifio ko agbena ni nye ba nye cha shemo agbena ba na ni mokolo hu ye lai mi ni ekule ta flache ife ko nke wa ko ka fe ko si ona nya no ke bule ke wo kusun efe mo because meje shon ke papa ina me nsha meje shon ke papa ina me bana me nsha ofa ne ko ke o ke kwa ke amefe ko o ke kwa ka me ka fe ko le si mi afe kusun e wona afe kusun na to srene na ya me ne ke ko fe mo mato ameta flache ke shele ke biami ame phone ame kan amuko bona fe ke agbekusun na me ya bone twera me ke amegbe na me na ma tentu me si fe no na ba ya kusun mi ni anye aya na ba be afe ko ke hin egbedo agbene shemo kokromeni obana ni ekole ukemuko hwe na agbama ke ni bi no akpa fa ya ke je hye ne ke kusun be ni ne ke shemo ke ni bi ne fe achike to afa because wole ake kusun be mi ni no agbene na agba ko lawun ni iyo lawun ye wo kusun na fe mo mi ni ji madumo ke wonye me wo ye anukwale ekome ke wona na agba ye wi mokuma ni anukwale dowo because ni efe to wo dia da future lo no be no fia no ni ko ni ke kusun na eko na ana ya agbona be wo ada future lo eji me ni me wo fi shi be pie chebe leje na kai wo nyemme ni ji especially wo ye no ni wo yu ake wo ye ji ake wo fe wo la ake wo nyemme wulo mo ame kusu efe mo mi ame yemi monne shi ame tumo wo ye cause wo fe wo la ake kadi na te skmo na fa wo ye yosh shi wo me be na kan gbe fan gbe no ba le be pie ba la ke wo ye mo fe mo ye mo ko ne kele ba ni ko le ke je yi se ejune alo no ko ne wo mo nya be pie me ka me phone se ha ne ke me ne ake o sami forin sami video be ni won ya cause ni gbo yo na na sanma mo wo fe wo da feature lo ga dan da feature lo fe wo fe wo le ake ne ke kusun ne ka fe asa ngmomi wo fe wo le shi ni e bala ake asa ngmomi ni wo ye na ni etun be wo da feature lo nu o asa ni wo ni wo asa ona shi be pie ame no me ka me phone se ha me aka me sha me ne ke gbe me ne amelen gbaji anoto ye ne ke kusun ne fe mo me ake o asa biye ona ni no na kai we mo jini te shele anukwale enwo wona si yesu ake ni bata biye ni jale ni biya me amba nu shishi ake be pie ni biya komeni ba alo na me na kwa no jewo agbene nwe na agbaji yen agbene anukwale ye ni magbone yin afini wo shiban alo wo kusun fe mo ke ko mo adumo ye woyi kunin wa denche because wo fe wo witness benin shiba mi po no fe no wo pa agbeja ke sake bleku asueshi because naka kusun gbeja no to naka ji beni ka shike de blema ake sake bleku asueshi ni wo fe wo na ake shiba po bleku sueshi sisi je nke jole monisa wo cheniji kankan because kaji kwa blema kusun echon time ne sake anya ya ngmangomi ni kaji aba unujino ni isake kwa mese
she sa ni unu kwa me yin ka me ya ame mangmomi anu kwale keji okwe na keji nshi shia kokru meni ishu ameke chano naka anu kwale afine kusuwe efe wa adenche ni wo fe won na ke kuni yelieba ni keji okwe wo wulomoke wo yibi na meto ame la isene ni mofia mo ebu eklala ye ni efe wa adenche no makola mawiake afine kusu no wofie manyeso cause keje kusu keje ma fa se fe ona ke bleku hwesi no ene nchon wo omowo no ba yake afine wo kusu no ba afie alo omowo kusu ngbegyan to le hu fe ba yebe fe ba igbe yo ewo ablade abi wo ma pa wo we awo ye ke wo gulo me afaye ake ke ishakusumbe omo ke onye phone bo modern akeshi oke o phone bangmeshi kaka yang mangu minima ke innako na yogulomo ni yang mangu ni yen phone dan innako sakumo gulomo na yang mangu ni yen phone dan e wo makpa fai ke gulomo ko no le akobo ba wo yin me gulomo ne yang mangu ne ba ke o ba o phone shi yeshia ko la ko nyo ya shia mlam ko ke mokoba ke ale ne hi ka anye ye sirene na to emli ne ke anye na ba no ke atwabo ke ko jemni ko ya do mo shi ko botue iwo le ke mi no ji ono abo to ani gbe ni ba kan je moko ba ho jen wo ma pa fai nye kwaje ma wo ye wo kenye yo ni ayeme ni sha da na yu akeshi leke multimedia phones ne ba na ewo menige photographers fin achon photographers asha ene sa na asha fin ba asha jeme we ba la ke meni amenu tumoni keke akeme kuma henu sha min ju ame tebele je na kan eji wo ba kwaje fai shamo asha nyi pepepe ke ba yin po ke mo kwa ka ba ne ba shabu ka sha no kwe social media ba na ye jo ba nyo obolenche ogbla iden no ke no phone no fe no ni be ko ba pa na masha ni esani asha ni semi agba hwamoko ila kan je me efeko wo ba pa nyefa yin nye phone se no for yeli ko me ni yo na ya na ba na ye ga awie ba no na to sinene na dapi ka wa ke won fe kusun nya wo chi a wo he no wo fi alodo gba ta flache nya wo ji afo yeli yemi ni efe fo ja ke ni afio na sha ni ya social media ye jenjen fe je gamasin alo je gadangbe pem ye yo me ye na akwe boko ba ke ni mi na afio mi ni hwemone kusu efite dapi ka ni etobo no ni boko ba ka ke kusu efite si mo ene aton no na aka ke kusu etin fi afi krokume ne huwe keke umanye efe wo fen wo no keke ke wotako po ebagbe wododo na keke umanye efe wo no yo iche wo ba kwe odada o hwe momle aduma afangma no se ashu dada afi no dada o hwe mo te ishikamo yote odada o sanene if you market as Kutni wo me as Gadangwe Journalist Association if you market Sanifiuba the heads of association issue okay any member of the association is ani wo ya odada tuition me wo ina igbani nke ina ya wuje mlenche ba pe no ni inu ke foni ona ni na ma kuma platforms no the individuals kuna platform no it was packed and the place was well decorated. I realized that anagbo ejemeso
It was the same Udada Kusunu Wali na Yomini Ayana Banka, you know, I believe. But what I can say, no need na social media place decoration was different from Diane. Over na make be no. Ona ke okwe every Sulu bini Jemeshika Moyo she this ona ke noni actually say noni stage say na ta no na ga isi mo na ga fix it agbene ko ba entrance decoration banners can be na fear previous years una so that was the difference in the video can you conclude because like I said on the ground so I couldn't really tell more but pay no pay many video by jacket decoration the ground say no difference in the you difference in afile o my amaba bi ake no ni odna kenye sa afile no ana wote wo hie alo wo beshi yo nche wo ye odada ocho anshi ye gbese blo hu emi ni aji mileno ma bi ake la kan gbi so na show dada we ke odada krokome ni ahwele te onale bi ohaten sane lo bi oja shi don ma ba udada cho shishi sane no akekeji oshi lo to akoje to mo ninu gafrutu ye wo kusu bena no ni ji madumo kusu fi mo mi ise eko ye she koku ma mi ame kusu fi mo bi na me ke fi oni wo nyemi ni won sha ise eko nyemi no ni ji motion biende ise eko ewie mo jinko me kele pa gbe wa daka wie mo jake kaji o kwame ni bi ane wala ke jema woji ni oga ifa je actually je anane ato numoy kaji ma wie numoy side ato bulo moy ko shi e kumene kule moko ejemi na ato komuko no da fi wona wo ye ba futuo na kanu bulo moy kumelo nwe ekuru da futuo mancheme asafo acheme no le wo nchako na kan jeme gbe kaji bale madu mokusumo mo wala ke wo bulo moy ke wo ye na agbene mail ujo son papa ina me ba ni ji ne ke wo ye ke bulo moy ko ba ko na wonye ma ne obi yeah no ko same ame ko okwa awon seshi yejeje ona ishe kusumbe le saga ba wana tu kusumo e nutumo nye me na efe ye ni keji okwe ekomeni blema ni afio ni ke kusu ne na ka yo ni di ma dumo no si an ko kome keji okwe gbe na me yo no anu kwale ekome be ime no ibe ime no ke ni bi ni onane mamo he ekome ta fra che na afio kusu ni wo fe wole kusu na afio kon ni cause keji okwe atade ni kusu fe lo ewo eye mfuta no osho ekomeni o na keta flat ke ateni ami alo no kopo na kepe ba ake machine alo bola ke phone ni afi ene ke gbeje dabi ebe fe na kai because kusumbe esa ke no fi na fe kru no ma pa fa ya ke keje no ni ayele ake mi pa gbe screen aka ke ta flat keje ekomena yiyo ni bia na ni before I get advance ba ata o location school crew ko be na yige alo ye na yi oni bia ni fale fe mo bejeme cause keju ko e ko me ta fu ache e ko me na le to ye je ma lo no ko poni e ti e ko ni fi ko su e ba yije no ba na ke bebeje ni aba na be ma aba drink ke fi o ahun ke a ejina agba no ni ke ni bi na fe ke je se wo kusumbe e me ni me yo na ka popa no fe saka ka ma wi na me sa ame akuti ami alo protein na jio na ka fi o na ka kusunji because ye ni samo mi e be fe o ka wo e be fe o no je me gbe akwe
yo jamegbe akwe ejake gbe no na atwon ni ake abanshin ake du won ma afa libi komeni yo gbe no ebe hingbe no kena kan mabia ke na ma ni twumoni ne sake amekọ dani kusunwe femo jionshi ejake iliake shikeji abaje shiban shishiyen madumo shishiyen atwa adafitwa loy ni akame ya Gan Traditional Council ni atwa ngongo ni ya tetefe twe ake no ni aba fe iwo ke afi na kan na metu leke no twumo leke na atwa na ya fe okusumi ye na me hu amegbe na twon akeshi amehu ametwa ngongo akeshi asaje megbe no alo na musake esaje me bona fe ni je me akashin ni no fiano afe jogba if you are aneke ada feature na acho aneke press conference na fio kala yi omo ne nge bo fe wo yu an kwale gan she eko ni one an kwale aje woda no fan ba je woda fe ge an kwale no wo ka yi one laka wo odumichi because I got press conference and I feel Gan Traditional Council concerning what dates I'm telling you I am in a feel I feel many yo ina ke kusuncho I feel many yo gamashi I feel many yo Jamestown buku I feel keshi chomu jake yes I'm on social media but see when you are communicating with people like men there is a way to communicate with them. Yeah. Press conference and I feel officially to the world, like many digital world, but and yache a lot back upon a chenekishan yinaka metashi. Abi na buy one in the kemaja nibi in a happy. Mina bafi. But it seems like don't yake ma wini, but I have to do it. We man. Ejake. Wanta usamo e wako ye insamo. Isamo ke the fact I can afi do yin. But to mo bini nyemi no ewie. Sometimes boni wo ye gan. Ni won smo gan, ni wo ke won promote gan. E ya unto ni ke owie no ba na botomo koton ko gbabu wo yin gbo no fian no ba ni. Ba he kume mi ini atubola kema kake bachu ekoni bachu ye ekoni manu ye neke he ne sani ni bi do ni bole o he ni bi ni yi but I'm telling you mango feni yoga cosmo ye team ba nye around na masha he ni mango yo taflache kusum filo ye ni kusum filo shi no akeje jaki odumishi he ni afi okusum ye nyenyenye preserve le anye na kwena ka he ya mmene aboli ifen good afi okusum kaji abama palace na jio kaji ma wonji ye je me amove an ke aiko alo afo ame afaba na ke ma tun ijake contract ese boji am kesen ye shiami sen ni sa ni shi o shiami ye shiami afi okusum na wo sen ka to ego ni ka gbe na kesen ba ni male be wo ye shuake abanya afi okusum ke ni nganu ma eyi na sana heko aishpon ye heko ni afi okusum na transform ma mu ke na ke ma mu machine within 20 feet 30 feet all round there noko pot petele ashile na ke be only place only she afi and I'm telling you penoni mimi na a time will come kaka ya mambo ina ni modan gbenu na ba choke apo gbe ekube e ba wa exactly because ego tumu sakumo ke sakumo ya aduma ni sakumo chon ke aduma ke bo shani ona gbe ni wole yake wokusum filo ke ameto line amemba esa ni muko peto ame dabi
shimene minuna ahola ni mi wo ta wo shai wo bo na na wo chi o paro mo fa ni enu mo o fa ne no boy ma o it's wrong ini ni ji bi na san wo bi na wo bi ba fi asan wo sha na asan wo sha asan wo kwen wa de wo ba bu kusunwe ni kafti no wo ba che me fa kesa ko mo ba anye ndese ke possible e ka yi flow eyi buku road e no ne ka ya kotolande ne ba ho ne ya ma ngo inle keji road na yi onu road e ka chake e fe ni kwa chake because the beauty of Kusun and Water Preserve what the beauty of Kusun and Water Preserve no ke floor me na yo iwa Kusun why are we still using that place na Kusun for me wo ke ban ayibuku we na ya kotolande agbene ba gwa hu ye ni ke ayi na kan keji aba akuse aba the same blue ayi na kan no what does it change wala ke ameye ekoniko she waye dana mbashi sake ameyi moshi question e jake ona this is where me you are ke be she na sani cheme acho wo ni ama wo kasini mini kokko ke wulo mu ko ba na interview esun ewu dabi ejake shegbe the kind of questions you babile won bi aketa flache wo wulo mo ekume is it because amele ncha amebu amefo be woni ekula msuma mge media yo wo ye ekume ani amebu amefo no ani ekule amesuma na mge media yo ani wo manji anche me ekume amebu amefo no amesuma wolumo chipi neke mi no nye ke media wi esi ego na sanyi nyiche media nyi black Kusun mi echo ejake mini wo ye digital world asane wo shinoko dike bi ba abakwe na ke kaseni shiko che no to gela agbasani inile ke question se no ba bile ni shigbe yenju iba so te ba fi ten ni wo ba le nyemi ena so na yoshi ke kole imba salaga to o mo na ka pharmacy yin no ne ami yoshi yeah I think na je no na mi yoshi okay ke oba gbese unje no ami yoshi ke oba gwa yoshi e buko Methodist so obutu e floor mi je na ami yoshi je me no mi mango yo face amema good bia na mango ya di Wall Street mini bana fe de atege wo be ni tranka ba ja chake de bia yin onu ni and I feel like I feel when they are heading towards home na me na ke wo sheshin tan na me yoshi that is what until moko ba tro me ake otherwise eje eba no ni ba na ke sheshin no be bia na zani eje chumunji that is no ni me na ke no kunkula ja tro no ni pe na dumo ma fa shiba ke no fiano there's only one thing in it about bicheme okay o fa ne bia me ko gbe na lu ko na o na gbe wi mo abaja ke wo bi e fin ete no ni permit ama bicheme pe ya ke won kaseni ni wose o ba shinogu ni me ni ba lu bi ni ba esa ba kase ni munye ba fa ila ke gbo yo yishipe be e ke she ko mba no ku ba ni ke ba isha Kusun akpena o sha Kusun akpena o ka me yise wo sha akpena e wo ni she na me ke ba wo sha ni wo ani akeno kunte wo ke bi ni o se alo wo me ni wo sha she ni ba asare wo ke anje nfe ni game fe anu ake ni ke inu ko ekuda ni na kunwe ekuda mini ewo nekeni ni wona no kenu ku iwo abagbela na echo ke je na ka nwe wo pa che me fa ake ga samoni yawo ke won che me yishi ni am de sheba na ta share no how are we moving as a people oya wo yi ina gbe yo mo penny ma wi pe ya ke mi pa ga te fe fa ake wo kusun ni mbuku je ko ibasa onuku ya bu
beni miada nibi komeni na le wonja mo nibi komeni fila ke yeja ke me kuma be ba portray ni bi echon wo shimene mo nda ni mo do mo na wo na gaje na kani mo fia mo ko yo so mo shikanya go kusu kanya ge no je ababa yafi me kuma fi ame yake aya so mo iwo amefi yeye ameye pepu ke ni bi kasemoni no le ate so mo chuo mi pono yo be sure na ba ga nye communion ma keje ole na keje ole mo ni fi show you da no na I mo ke ile ake chaki mo ba anye ba be wo lo yo be wo keti ake aja yele yili mo no ole mo ni ke ba ti mo be ni communion no yo ole mo ni ke ba show follow mi no ye na fobo ye no ni mi no je no ke chuni sko so bo ke hima ni ofiri no ko ba fi game nyan wo mo akusu ni nyan wo sumaga mbe shu aketa flat oba wo bo la ke mo tuni ani lo nyan wo kan wo yin lo jugba cheme ke nyeme blo mo maja cheme mo fia mo ni chose awo ni bo gbenu wo yin no gbe aja o yo ni gbenu wo yin no gbe aja wo yin me ko me enma keba si manu ko na gbe wi mo aba eke ame comment ni amengma eke wakane wo bfn ete papa ro ni alote jame enma baba wo ha wo iwo oba kane nche awo ona gbe wi mo bfn ta na gbe wi mo ni make wo numo ife ake ko be ni ba wi kusun le ni chakeku that be kegbe da me use o wi moko akebli mapa no acha ni ake wo fi ada future lo wona na acha bli mapa o pa me fai ni that be kegbe na me ke fi me da ta kuchana meta akebli ma pa no na acha me bomode ni amecha no eja ke this year ni wo ni mi alo wo che kankan ke mesia ke ba chable mapa no ya ni wakusu efe mo fefe wa ni wo yekuni makpa fa ke kan mo asmo next year le won nga wo fio ni wo ake gbeke bibio ke na fofosa next year wala ake kusu ni ji wo ma adu mo kusu fe mo every year ni ke kusu ne ba wo ke je bale na kai man bi sumo na mbakwe because eji da eji kusuni afio da every year je befien bi no makpa fai da no ba no wo yi ba ka ju ame no mi nga wo fio ji akekeji ole na agbako ni na mi na ke wo ke sikawo wo kusun fe mom yes na kaji na agba ni na ake wo ke sikawo kusun fe mom mi no yo na ka keji okoye ni mambida mo na me kwani de me gbefe sa ka fo dade ni ji bariki ayin na kan je me kupa no fe na me ase be na fe ni kusun na fe o fe fel ni wa da future lo ni wo sha wona no kupa wo sha ni mambi ni yo manse amo ame fe mi ni amenna no ni ya o ma wo mo fe o mo wala ke dad be ke bia na no wo cheme yu ake blima chapa lo kusu enu no na mecha ame boy wo modeni ame chuweni yo dag bokagbe na ke blema pa no na cha wo keje blema pa acha no nya wo cha no ni ehi abase na mo awo ni libi ni abako ngmene ke petepete kusu ahie wo kpolokpolo ehe wo na fe kusu akashi ni mo fia mo ana kusu mi ke emindile wonyemi nu papa ro ni alote eke you can't move those goals, but the people need to move out of those places because those places was clear and everything goes okay, but people started moving closer. So we need to put pressure on the people to move. If not, when we move, so are we going to keep on moving the goals too. Lele, Papa Rek, Akeshi. Me wo eye jombo
wɔ ne ye jeme man bi eni ameba una ameba tutuale de ha ni ena hegbe wɔ ne ha ne na hegbe no ne abanya fe no je akeshi man bi na ba ji ame ye jeme aba pressure me na me se jeme but na fe ni jeme gbe akashi sikeji wɔ ka wɔ ba ya no no wo ye je wɔ ba ya do wɔ ba to so man bi enwe fe wɔ ba ya amba tu wɔ ye jeme na kanji wɔ papa ro no ne keke papa ro ni ke still ekwawo yo eche nyuma job ye ifia ni yo ablade abi eni to ofele eye ebu awo keba shene da otiye nyeke wo yi obi ye menu nyeke wo ye wo ke nyumo ajo onye yo matole ke gbene no manwo shida ple ke ankwe efe ni ko mi na kan no me ni ba wa mi ni amekemba fo ni nye oni one ni tomi de eche mi nya ho nke nyumo ajo nye fe mo fi amo ni onme no ko ye obi odeka no fe no ye yara fe mo ne ye nke nyumo ajo nye baba ho de enche yo ablada bi kesi chokle nyempon le fe wo dromo mene oti wose otiun nyumo ba fe wo dromo wasa wo pe o nyeke hia